Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Kapututan ti tuggareng. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Ay, gusteng. Anya lakit ngagpaiso ti taon na ya. Apay manen? Tilawag lang ti aramid dagiti daddo mga oposisyon Imanay man lang nga isyo ti special celebration ti 105 birthday day di Apulakay. Amom lang aro da kastaadan. Biyag da dayta. Sandalaki diya naggasos iti kwarta ti gobyerno. Anya kumayta. Dayta nga ro ti amudaan na saya at... Abay, nag-birthday da. Bibiyangan ida dagitoy a pamilya. Tila nga rod mang sapsapol iti pangbabalawan da kadakwada ti aramiden dagita. Kaya ti barong administrasyon ti unity ngimsan damet da kayat. Anya nga rod ti kayat da. Forever aditi agkikinnaawatan. Siguro Ay sa nagaputa may isa katimbangken a supporter day di Apulakay. Ngam nakitak mo ti kinasayaan na di. Nauli magtupay. Kan disiplinado ti tao di. Nang rona ka dagiti obobing wino agtutubaw. No agalas sa isan, awanin makita mga gwarang-warang iti kalsada. Ay mapunda aminin. Kan nadayaw dagiti agtutubo iti. Iso nga raod. No adaman dagiti madamdamag idi amatilew ay kat dagiti lang sulpeng. Dagiti sana sumurot iti bilin wino paglintegan. Wan nga raod, amok pa idaytan. Timot babalawak ita. Uray dagiti agtutubo itan. Kun dinaan dati Marshall. Kat idin to ta saan da pa'y ana itao iday. Gusto da ko na mas dawag may. Uri asino siguro man. Tasabali nga minti na isuro kan na ipamulagat kadakwada. Ay ngam no panunodam. Dakkel di na ito di Marcialo. Tapno agtali na iti peace in order. Tapno natal na. Pasan si... Nay. Awara. Ay. Tinurugan nakmat. Iti pang-share. Tinabuyak ng impos ng iti vloggers. May papan iti 105th birthday celebration na di Apulakay. Nakaturog ba tayo?
Ay, sa bagay. Kumulkul ding matan tituturuga. Ay na, anya pa ingay. Turugation mo na. Ay. Inton bigatan di isir ko ka ni Rosa. Husto ka, Dom. Kasapulan mo ta talaga ti panag-relax. Kalpasan tinal daw nga aramid. Well, panang tulong na ito ang makapasalon at tibagi. Kit dagiti maarami da bukbukod ti masaknan para iti naragsak ken nasalon at apanagbiag na. Anya pa'y dagiti daddo maakasapulan nga aramidan. Siguraduan nga daan iti umiso a serbisyo medikal. Okay. Keri dakdita. Tati regular pa nagpakita ti doktor kat ma-update ti salon at tayo. Karaman dita ti panagpakita iti dentista. Ay, uwan mat no saan pa'y a full denture, a full teeth. Well, pati ngamin regular pa nagpakita ti doktor, pukawon na tinagduduma atensyon a pakaburiburan. Uray si kamot Well, lumag-an ti panuno. Kat day tate, mang tarabay ken ka, tapo natalgad ka itikan na widam a lifestyle. Mayat. Kaslaklay estudyante dito yan. Ado, ti maisurom kanyak, babaan ti mabuybuyam iti internet. Sharing lang, dungo. Yan nga na nagsamit adengkan. Kasla talag drama. Drama mo't ka tinal daw ang mapaspasamang iti biyag tayo. Sana ya? Wait. Gaputasan ngagpapada ti gasat ti tao. Ken saan mo't ngagpapada ti kabaalan wenno kalidad ti tao. Wan, takasta ti panakaparswa tayo. Nagduduma tayo iti langa. Ada na pintas, kan gwapo, adamat dagitay nalaad. Ngam na di mo ko na nga amin na makunaan nalaad iti panagkita ti kaaduan kat nalaad. Wala niya. Kasaan mo't apada-pada ti panagkita ti tao. Adaday tay nalaad iti panagkita da, ngam napintas mo't iti panagkita ti sabali. Husto ka rita, Rosa. Ala, ay naaldawantan ang nagtungtungtong. Di pa panan mi ngay kininanang. Isunti umawawag. Ay, hello, nanang. Ay, Rosa, ayan mon gay. Agkamata ako dito waiting siya na mangururay kun ka. Talo na adjip tinapalabas ka. Ala, sorry nanang. Ni duming mat ngamin. Tinaktaknak. Ay, umaya kon nanang. Umaya kon. Bye-bye. Ay, Dom, baka mo ka dito yan, Tanay makaungatan ni nanang iji waiting shed. Ay. Dagitay gayam linabaak. Pakibalaybay mo labiitan. Rosa, anda nalipatam. Unay kan, Dom. Di ka pa impalagip na face mask ko, may. Nujak nalagip adagos. Ay, subsublyak tumanan. Kat nimpok ka. Di mo na nga. Sige, inakon. Ayan yan. Nagado, apakabasulan. Hanyang ron. Biyang lat agpaspasin siya na. Tay ko na nga ron. Narigat agpadakkel iti katugangan. Nang ron na lang arudan kan tatangkustayin. Ay, no makaluksaw, wano saan mo ang mapagustuhan iti kayat na, wano kiddaw na.
ibaga na nga ibabawi na ni Rosa. Ayan yan. Slata, Domeng. Anya nga ron nga, no dahil tinaykari agasat mo anang asawa. Anya jay ko nayo reklamo da, nanang? Reklamo, dagiti kakadwami a senior citizen Apay, naman ang tireklamo da. Maipapanit may padpadabag nga ayuda manipod iti gobyerno. Ay, adaya ayuda? Di ngay social pension uno awatan amin kano a senior citizen. Awan. Adamat kasta nga ibagbagada. Sana da kayo tiririenda, Mapanday ili. Isumot. Na itudmutan iti opisina nga akin sakop iti dayta ti listaan amin na seniors dito'y nagbugsutan. Wanmat? Dito lang matimbagada kada kami a presidente ti senior. Hindi iso. Ay, anya lakit din dagita aya. Baka uray da kumamot mapayabandan to. Saan dan niya agpabasol? Anya kumamot nga iti pangay ayo kada kita nga reklamaw. Dayta ti problema. San tayo mutabak nang? Da tayo lakuman ti mangtay. Ang mga adda tayo kunada a second wave. Mamati ka pa iti dayta. Hey, no adda. No awan nga ay. Dayta ti ibagayo daw may agreklamo. No, adda sumaruno. O di sudan ton ti priority. Adan to pa'y kari ide asa nga pulo ribo. Tunggal pamilya awan mo. Ay, sapay kumatad dan to pa'y no. Adda Hala, bayan nyo. Kita at man no, da maitulong ti amok nga da mabalinda. Naimbag at tao dahi jay ka. Ay, uwan man. Nang runag at senior citizen sa dayjaya nagreklamo. Bareng sumardengan. Apo problema. Nay, diyo lagi dawan no adaak ang makipagdalos dito'y sektoryaw. Tangay kasapulan nga itrabahuan, umayak Ama nga no makaalak kayo iti sa gubanit yu ama. Napudot ang tidarang ti ini. Kastalati ko nayo ata kayat yu abukudan ti grasya. Anaggapaw tinabak na nga politikaw. Kaya kumangarod apo ko yu ati binaon nyo nung makatulong lang arod. Dati pa nagkunayo, awan maitulong ka, gapo talakaya ka. Abangan no adupay ti matrabahwak kumda kayo. Ay, dagita awara, pinutin nyo. Nay, ama. Da kayo ababae, usarin nyo dagita daspan kan karaid. Karaidin nyo dagiti awara. Nakatakder kayo mutladitan. Ay, seka, tunyang. Di kagbandi ka sa sunamblat, kapitan ka dita. Ay, sa sunang kapatas nita. Trabaho kayo. Tapos, adda kayo tayo. Ay, imbis nga aggaraw, agmandar kiti. Nadamag ko ang nagiwaras kayo kanu iti ayuda idi kalman kagawad Domeng. Apay ngay nga awang kanyak. Anya nga ayuda da di manang? Imposible adi mo amaw. Kagawad ka di mo kat amawn. Malagip ka. Wana, adang agpaiso na waras. Ngam dayjay, kat kasla gungguna kanagiti nagagat ang nagdalus kanagiti ali. Ken kanagti agbarbarado kanal. Tamoy mo panagtutudo ket mga naglayos man iti lugar tayo. Kat, apay adiyo inya nun sungay. Tapno na ibaon ko kumamat dyan anak ko at imulong nga nagdalos.
Limitadon sa. Sa nga pulong sa langmat na food pack na gaya. Ay, kasta. Iso ajay lakay kayat yaw, tinayaban yaw. Saan mo takas tamanang? No dikit dagitay langmat talaga nga kasapulan. No awanan. Tikang ronan na binagaan di leader dagiti nagdalos. Nagadukit a rason yon. Kasta kayo kit di Mas nuplati ang muyaw. Ngam no eleksyon, naglaing kayo mga kari-karay. Ay, Ay, anyan dagiti kabaranggayan. Alo, ti sana mapagustuhan. Pudno ti kunan ni tatang. Alo, ti paka-estresan ti barangay. Ay na, Dom. No kasta may stress ka lang no dakay di barangay hall. Ay, di kan mapmapan. Tapno siya mat, ti paka-estresan ni tatang. Unan niya. Ano na. Ang mga no agatake adi na oras ni tatang. No, isti makangag karagiti ibagbaga iti naturad ti rusok da nga umay agsaw-saoy jay. Sa bagay. Narigat na talaga ti sasaadin. Ngamtay ko nakmanayin. Ano san ta talaga kasta? Ay, haginggat sa dino nga tamat nga iti pagpatinggaan ti anos di tadong. Haginggat na dapat makuna nga anos Haginggat maibus ko na akon. Kat no maibusan. Ulikwit. Hagikatan dahil tayo di makaanos. Kasta kasimple, Rosa. Nay, lakay, di ka mapanyi barangay hall. Time lati ko kuya-kuyam di tatumba-tumba. Padasan mamatag kuy-kuya ko'y ngagmalmalam. Anya, agmalmalam ka kita. Kastay ko na ni Doming. Ikan titi panawan ti bagi ken panunot makainan na. Ag-relax mamat na tao. Tadi kat pasigla dagiti reklamo kas kada basawang dagiti kabaranggayan ti mangmangag. Aya. Ay, para maminsan lang. Ay. Inkidamnan. Ay, gusteng awan at dumayon nagkatugangan nakapututan titugarang. Nya kapututan dito garagmat ng bagbagamot. Bakit? Puli, dagiti tuglap. Anya. Ay. Di nakman ipadpada yung manugam mo nga ari ti tuglap. Kasta ti ibagbagam. Kasta ka, May. Ay, hindi nagsingan sa pinta. Maturog Alawan. Mapanak kaya po ni Raria. Kitaan may man kinrusa dyan negosyo, May. Barang adamanan maimasaya gaginggat malam. Ay, ungayam. Kanya dyan bagak. Ay, madinsa Ay, kaslamot idaw dawat kung nga adamanan matay itangal daw. Hehehe, puwera. Ay, nagmayat ti kasto ya biyaga. Pangay talaeng nga namak kaya. No maumang ag Facebook, agboya di sini iti internet. Maturog kalpasan na inton makaring. Mga ano'y nagmerienda. Sa turog marer. Ay, nagmayatin na biyaga. Awan mo't nasken na yagawag, tadakdak kami mo't konsufing. Ay, susay, di akong malapdan, tituglap ko. Oray bagan ni Sufing, apulinak mo't titugang ditan. Basta may wagsak na giti bambanag, apaka-stresan na.
pakawanan ni Apo Diyos. Kas laki din pimay so dya kinunak itay bigat rusa. Anya timbagayo ayan nanang. Gapunta ko na ni tatang yaw. Asaan ko asingaan iti panagkuy-kuy ako'y nangagmalmalam. Imbaga nga umayak dito ipunirarya. Tabareng no adda maimasayag itakot. Nay, pimbay sumatay. Anya? Ay, saan apim may so? No dikat nairanra na, nanang. Ay, awan nga rod nga ta, ti pakakonsensyaak, ha? Rusa. Nanang, nairanra na lang nga danatay itay bigat. Anya ka nga oras anatay day ta aya. 8:00 ka no. Nadaras ti pan nakaiplastar ti bangkay na Ta nakasagana ka no matgaya man dagiti kasapulan na amatay. Talaga ama ururay la kanon ti pan nakapugsak ti angis na. Ay, agyaman ak. Na-excuse nga rod iti dayta. Ne, mabitlaan. Ni Duming mati umawag. Ne, apay nga siya awagan ni Dumay. Hello, Dumay. Nanang, ayan ni Tatang. Ni Tatang yaw, ti kunam. Uy, maluman, di pa matlay mo dito barangay office. Ano tinakapila dito yan? Nakapila nga. Nakapila ang mga uray kan ko na Kaya't na kano ang makasarita. Aya, katapay asak ti awagam nga ay. Ni Tatang yaw adda ijay balay. Out of coverage mo di cellphone na. Mangan loy ni Dep na, unulubat nga tan. Ay tinasaya at, mangibaon kalaangan, iti mapan mangsukon, hindi balay. Uno, ag-excuse kan dita, tasikat ti mapan, ingkariingang. Nangarot na nan. Siyak siguro ti mapan mangkita. Bye. Bye. Anya ka no, nanay? Ni Tatang mo. Di pa'y kanunapan, hindi barangay office. Nay, ang mga nonya ka tinapasamak dan. Ti ko namkit day, impapas na't nagkuy-kuy-akoy, agingat nakaturogan. Anya? Tay imbagak nga rod kan kahitayin, Rosa. Di na kano kaya timasinga. Sana nakatrang ka to'y balay da. Sumbre kaklatan. Ayan nga ta ni Tatang. Mayat ti uurokan na nakaturong iti tumba-tumba. Tatang, agring kayo. Tatang. Dumeng, ay... Ati makasapong kada kayo iti barangay hall. Diyak mapuntak ti cellphone niyo. Iso ngay maya kun adi ti balay yaw. Inideb ko ti cellphone ko. Kasta ya, isumot la diyak makuntak. Nagloko ka nga minin na iya. Apay Tatang? Kinunam, akasapulan ti inana. Ket ura iturog ko lat tatapno makarelaksak. Nga mo hinakit din ringin. Uray may salangal daw kumamat nga stress-free da tao. Mabalain? Sa anak lata makapudno ka ni katugangak. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.